Hey, ni Nyasafari na Nzungu. Happy Sunday, turabasuhuje mwese, tubifuriza icyumweru cyiza gishasha, turabakunda, twaje kugira icyo tubasaba. Nanje mbifuriza icyumweru cyiza aho mwerere hose, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari Tanzania, abari Kenya, abari muri Congo, abari hano muri Amerika, abari Canada, Zambia. ese gukunda kuvuga Zambia ni Zambia. abari Europe. Ese Europe katakera aza kuvuga ibikoresho. Abari Europe turabasuhuje, abari mu mahanga yose ku isi yose mwese muza mukurikirana Nzungu and Nyasafari. Ndabizi abantu benshi mukunda Nyasafari, mukunda ahubwo ni vuba cyane arabara ugomba gusohora indirimbo yawe nyine bakumva indirimbo, ahubwo njyewe ngiye kuzaza nsohora ibiganiro, mvuge kuri topic runaka. Icyo nshoboye ni kuvuga, sinshoboye kuririmba, sinshoboye gusirimba, sinshoboye gutyo urabishobora. Okay, reka bizobe surprise. Ariko hari akantu ushaka gusaba abantu. Guys, mukore subscribe kuri channel yacu yanditseho Nzungu official. Bifata isegonda ifata gukandaho, kandi ni inkuru ikomeye. Ariko ndashimira n'abantu bazabikora. Hari abantu baza bakora subscribe. Ni kuri rimwe nkabigenza mbi testing nkabareka ndebe abantu baza gukora subscribe uyu munsi, cyangwa ngiye nko kuryama ngakora screenshot abariho ugace ngasanga hiyongera abantu 50, ngavuga cha 40 nta munsi baraje muri 30 ijoro gusa njyame ugace hagiye abantu nta munsi birambaho. Kandi nukuri nikinyereka ko mu dukunda abaranga kenshi atandukanye, abari Nairobi, abari muri Congo, abo bose munza ngenda mbona mushiraho tudarapo mugatubwira. Nukuri turashaka iyo subscribe yanyu niyo kudushikira kugira ngo muze mureba ibintu byinshi tuzogenda. Hari ibintu byinshi tubateguriye jewe na Nyasafari y'abaje. Hari abantu badukunda, wowe udukunda wareba iyi video ndayishira kuri Instagram, ishire no kuri YouTube zose ngomba kubishiraho kugira ngo mubirebe na Facebook ndayishiraho na hehe WhatsApp, TikTok. TikTok. Na TikTok ndayishiraho. Mwese umuntu wese utegera iyi video, please kora subscribe, ukoreho tabindi tugusabye, nushaka ukore na ka like na ka comment, unayishare cyane. Nukuri Imana bawumugisha cyane. Nyine twatuvuye gusenga turavuga ngo ese wakwifasha ka video tukabwira abantu tukanabaganiriza, nta nubwo ari byo kuvuga ngo ni subscribe, no kubaganiriza. N'abantu bamaze isata kuvuga nawe batakumvuga. Ariko kindi abantu bari maze imisi banyandikira ngo ese indirimbo ngo bagiye gukora ngo ziri, ndagira ngo mbamenyeshe ko vuba cyane ko zirategurwa, ziri mu gikoni, ko barashiramo ibirungo tayari tayari tuba mu Rwanda. Vuba cyane ziraje zibagireho. Ndatekereza ko indirimbo ya mbere bitaza kurenga ukwezi itabageza. Muzisengere kandi muzozakirane amashusho menshi cyane. Nawe babwire bakore subscribe, kubonaga nje mutonyumva mukumva wacu nga nanje ni ya ndirimbo, mukore subscribe, mukore share, mukore like, byose mubikore. Ariko cyane mukore subscribe. Turabakunda, dukunda abadukunda n'abatadukunda nabo turabakunda.
ntaribi hari abatadukunda mugani w'abantu hari abatadukunda hari indi topic tuzovugaho nubwo dufashe umwanya w'abantu tuzatubona gutya washira kuri Instagram gutya ukabona nk'ifoto yanje n'umudamu wanje tumeze gutya twari duseka urebe nk'icyo kintu akagafoto kameze gutya akamanga gukora like ukandaho gusa akamayireba gusa bitwaye iki gukora kuri like mwene data izo tuzobivugaho ku burambuye kandi ibyo bisa bitwakaza cyane kandi ikimenyimenyi birahari none ugasanga na posting nk'ifoto kuri Instagram ukabona cyangwa nk'umwana waje login kama posting login umuntu akamayireba akamanga gukora like jenze nyamangira ubwoba no ntiyoroga ariko kandi aho jenze agira ubwoba none anyakije umuriro sinshaka kugenda muri detail nyine y'iyo topic cyane zayivugaho neza nyitoza ariko nze nyamangira ubwoba kandi aba ari abantu nzi jewe nzi oya muziranye natwe tuziranye tusaga tuvugana abo tutazi nyine inshuti abo tutazi nibo bazayikora oya nibo bazayikora abo tutazi nibo usanga bakoze like kusanga se umuntu yakoze like tutuziranye yabonye akana kanjira gakunda wowe tuziranye tuvuga ngo turi inshuti ntacyo dupfa tiwakanzeho ayiwe ufite ikibazo bakurebe neza ko udafite utubwire ikibazo ufite tuguhudumire nimba udakoresha ibigundi muti za dodo bazazigereka kuzikoresha mu bundi buryo nuko nyine twaje kubabwira ngo mukore subscribe ibindi turabakunda natwe kandi pe turabakunda tugiye kubitegura ku buryo byibuza tuzoza tubaha video nyinshi kuri YouTube tubikisha irungu Nyasafari afite amagambo menshi umudamu wanje n'umugabo wanje afite amagambo menshi andusha yogira nyamagambo nzomwira ese ari umuntu wita nyamagambo ntawe yobwiye kuba wa mbere so reka igitaramo cyiza mu ikanisa iwacu hariya BCC Lewiston Beteli Lewiston tugize igitaramo kitabaho tuwe n'umushumba Pastor King turamusuhuje abantu benshi muramuzi abo mu Rwanda muramuzi benshi bamuzi mu Rwanda nk'umu represent w'abanaziri ariko ni represent kandi akongera akaba pastor wacu hano muri Main Lewiston turagusuhuje kandi turagushimiye ko umuhate wawe atari ubusa ukomeje gukorera umwana kandi turashimira Imana ko hari abavandimwe umusaza w'uyu na mushiki na murumuna w'uyu babatijwe ejo turashimira Imana ko hari abana babatijwe n'abandi benshi ariko Moses na Christina hi ubu bateye ikirenge mu cyacu ese wabatijwe ryari wabatijwe banyakubatizwa ko ushaka kubatizwa mu bazungu none abazungu ndibaze babatizwa azabatiza neza ayiwe cyane mu mazi menshi cyane menshi asa neza menshi cyane okay guys kwari kubasuhuza tumurana ko murana tuvuye gusenga neza dore isaha mvuye gusenga dore isaha nzayambaga nuko noneho dore na karuvati neza tuvuye gusenga turabangurika dore impeta tuganiriza abantu dore impeta tubona tuza twambara impeta tutagiye ahantu aya nshaka nyambara n'uyu utaziyambara utazuba proud sawa ngaho ga Imana ibamu ngaho basezere mama Logan Imana ibaheze ndarushewe kandi titre ni kuvuga ngo mukore subscribe mukore kandi nukuri kandi turabakunda mukore subscribe nico bigana turabakunda mukore subscribe Imana ikomeze ibagenderere turabakunda